Čujemo da je sad novembar i mi smo imali priliku i danas da idemo malo u šetnju, obilazimo ovo vaše mesto, kraj. Čak smo došli do Beograda i ja sam se danas slikao pored table gdje je pisao Belgrad. Znate vi gdje je to? Pa kako je moguće da je tamo Beograd? Pa šta je pre? Onaj Beograd ovdje na brdu ili onaj tamo Beograd? A ono što sam saznao da je tu Beograd, ali ispod zemlje, da. Treba se otkopa. Tako da izgleda mi da je ovaj stariji od onog tamo našeg Beograda. Ali dobro, bilo je lepo, vidjeli smo vinograde i tako uživali smo malo u šetnji. Danas ćemo malo razgovarati o ljubavi. Ljubav je lepa tema, je li tako? A bez obzira koliko imate godina, ljubav je lepa tema. Ali mi ćemo pristupiti toj ljubavi sa jednog drugog aspekta i mi ćemo govoriti o ljubavi kao o zakonu na kome počiva čitav naš život. I sve što se dešava u nama i oko nas bi trebalo ili počiva na tom zakonu koji se zove ljubav. A ljubav ima jedan osnovni princip, a to je davanje. Bez davanja nema ljubavi. A ono što smo jučer govorili je bio jedan uvod u ljubav, zato što ljubav ne može da postoji ako ne postoji sloboda. Zapamtite. Ljubav ne postoji tamo gdje nema slobode. Tamo gdje nema slobode, tamo postoji revolucija. Pobuna. Zamislite sada da jedan mladić se zaljubio u devojku, počeo je s njom da se druži, imao je s njom ozbiljne namere i u jednom trenutku on odlučuje da će da je zaprosi. I to je uradio na jedan neveš način. I pošto je kratko trajalo to njihovo zabavljanje, on je klekao, otvorio je kutiju, pokazao prsten i onda je rekao: hoćeš li da se udeš za mene? I sve je bilo lepo do tog trenutka dok ona nije rekla: treba mi malo više vremena da razmislim. Ne mogu sad odmah da ti kažem. Kada je on to čuo, on se tako naljutio da je izvadio oružje, prislonio joj na čelo i rekao: moraš da se udeš za mene jer ja te volim. Da li taj čin će kod ove žene stvoriti da ona ima više ljubavi prema njemu ili ne? Ljubav se dobija slobodom. Ako ima slobode, onda imaš ljubavi. Ako pritiskaš i stišćeš, nema ljubavi. Tako da dva zakona vladaju na nebu. To je zakon slobode pod jedan, a zato što postoji zakon slobode, zato postoji i zakon ljubavi. Kad ne bi bilo slobode, nikada ne bi bilo ni ljubavi. A pošto ima slobode i ljubavi, onda postoji razumna bića kao što su ljudi. Jer da nema slobode, onda niko od nas ne bi bio razumno biće, nego jedan robot koji bi služio i slušao bez mogućnosti da izabere ili prepozna dobro od lošeg. Tako da, hajde da vidimo šta postoji u tom svemiru i kako sve to izgleda i da polako na neki način vadimo jedan princip po princip i da dođemo do tog zakona koji se zove ljubav, iz čega ili na čemu je osnovan čitav ovaj na svet, a onda i ljudski organizam. Kada otvorimo Sveto pismo, prvi stih u Bibliji kaže ovako. Znate kako glasi prvi stih u Bibliji? Evo ga, piše ovdje gore. Kaže ovako: u početku svega, na početku svega, stvori Bog nebo i zemlju. Taj stih nam govori jako puno. Taj stih nam govori da Bog postoji na početku svega i da je On sve stvorio. Ako pogledate ovaj prvi stih i sve kasnije stihove, nigde u Svetom pismu nemate da Biblija dokazuje da Bog postoji.
Ja ne znam zašto se svi mi trudimo da dokažemo da Bog postoji, kada Biblija ga ne dokazuje, nego podrazumeva. Počinje sa pretpostavkom da Bog postoji. I ja kada govorim, ja ne želim Boga da dokažem. Bog se podrazumeva. Bog je nedokaziv. I Biblija kaže, na početku svega je postojao Bog. I on je u jednom trenutku, kaže ovaj stih, odlučio da će stvoriti. I to je perspektiva koju mi dobijamo na početku u Bibliji. To je ta nebeska perspektiva sa pogleda onog božanskog. Biblija govori da u svemiru nema ništa drugo osim Boga i stvorenja koje je on stvorio. I onda zaključujemo iz ovoga prvog stiha, Bog nije stvorenje, a stvorenja nisu Bog. Prvi stih Biblije nam jasno govori da moramo da pravimo razliku između onoga što je Bog i onoga što je stvorenje. Šta smo mi? Znači, mi nismo bogovi. Mi nismo Bog. Ako mi nismo Bog, to onda znači da smo stvoreni. Ako smo stvoreni, onda imamo svoj početak i imamo svoje poreklo. U kome? U svom stvoritelju. Biti stvorenje znači imati stvoritelja. Imati neko poreklo. I naše poreklo i naš početak počinje u Bogu koji je stvoritelj. I osim ovog horizonta ništa drugo ne postoji, sem Boga i stvorenja. I prvi događaj u Svetom pismu s kojim Biblija počinje je događaj o stvaranju. Stvaranju ovoga sveta. Sveta u kome mi danas živimo. Koji nam predstavlja taj Božji pogled na sve. Kako to izgleda iz božanske perspektive. Ono što nam ovaj prvi stih govori jeste da je bio period kada je postojao samo Bog. I nisu postojala stvorenja. I pre svega toga je bio Bog. I onda je on bio uzrok svega onoga što je stvoreno. To nam govori da Bog nema potrebu za stvorenjima. Može da postoji i bez njih. I on je nezavistan od stvorenja. I on je iznad svega toga. Osnovna razlika je, Bog je stvoritelj, a sve ostalo je stvoreno. Bog ima život u sebi, stvorenja nemaju život u sebi. Vi i ja ne stvaramo život. Bog nam daje život. On jedini ima život u sebi. I tu dolazimo do jednog principa koji je jako važan, a to je princip zavisnosti. Stvorenja, čovjek je zavistan od svog stvoritelja. Bog nije zavistan od stvorenja, ali stvorenje je zavisno od Boga. Vi i ja ne živimo zato što dobro večeramo pa se ujutru probudimo. Mi živimo zato što nam je Bog dao život. I svako jutro on nama poklanja život. To je njegov dar. Zašto? Jer mi nemamo u sebi život. Kada bi čovjek imao u sebi život, mi bi u laboratoriji napravili čovjeka. Čovjek ne može da stvori čovjeka. Može da ga napravi, ali ne može da mu da život. Život se dobija od Boga. Pitanje koje je jako važno da bi razumeli ljubav i sve što se dešava oko nas i u nama i nas same jeste, da li priroda može da postoji bez Boga? Šta vi mislite? Evo, ja sam hodao i juče i danas i gledao sve to okolo. I vi hodate, i vi radite, i vi gledate biljke, i gledate baštu. Da li priroda funkcioniše sama od sebe? Vrti se u krug. Može li postojati bez Boga? To je veoma važno pitanje. Jer u srednjem veku je bilo mišljenja da sve što je stvoreno živi samo od sebe. Bog je predstavljen kao neki časovničar koji je napravio sat, ovaj svet, koji ga je navrnuo, znate, i onda ga je pustio da svet radi. I onda se odmakao i svet živi i radi po sebi. Dolazimo do zaključka, ako tako verujemo da priroda može da postoji sama od sebe, onda dolazimo do zaključka, Bog nam nije
potreban. Ako čovjek živi sam od sebe, Bog mu nije potreban. Ako priroda živi sama od sebe, Bog joj nije potreban. Međutim, biblijski model i prvi stih u Bibliji nam govori da Bog nije samo stvoritelj. On je i održavalac svega stvorenog. On je stvorio, ali se i brine. To znači da priroda ne može da postoji samo od sebe. Potreban joj je Bog kao trajni održavalac. Bog trajno, ne delimično i ponekad, nego uvek održava. Odgovor na ovo pitanje će odlučiti o tome kako ćemo posmatrati na svemir, na čoveka, pa čak i na tu ljubav. Ako je čovjek zavistan od Boga, onda je to drugačiji pogled na našu realnost. Bog je taj koji održava život i koji ga podupire. Znate, podupirač. Bog podupire vaš i moj život. Stvorenje je ono što je podržano u životu. Mi smo stvorenja koje smo svakodnevno održavano u životu zahvaljujući Bogu. Ako je nešto održavano u životu, onda mu je potreban održavalac. I pogledajte šta kaže Biblija. Biblija u Jovu 12.10 kaže ovako: u Bogu, u njemu, u njegovoj ruci je duša svega živoga što postoji na planeti. I duh ili dah svega tela čovečega. Bog je taj koji održava. Bog je taj koji drži svemir i koji ima odnos sa svim onim što je stvoreno. Nije napustio svoje stvorenje. Bog se brine o čoveku, o prirodi i o svemu onome što postoji. I tu je taj važan princip zavisnosti. Između Boga i stvorenja je princip zavisnosti. Stvorenje je zavisno od svog stvoritelja, ali stvoritelj ne zavisi od stvorenja. On može da postoji i bez njih i bilo je vreme kada je Bog postojao, jer je u jednom trenutku odlučio da će stvarati. Ali stvorenje nikako ne može da postoji bez stvoritelja. To što vi možda ne mislite na stvoritelja danas, to ne znači da on ne misli na vas. Vi živite zbog njegove milosti, a milost jednako je ljubav. Svako ko danas tumara ovim svetom bez mišljenja, razmišljanja o svom stvoritelju ili održavaocu života, on živi zbog milosti i ljubavi Božje. Ništa drugo ga ne drži na ovom svetu. Samo Božja ljubav. Jer ono može kliknuti 2 prsta i čovjek može prestati. A mi smo svedoci takvih događaja, je li tako? Nema pravila. Bog podupire, Bog održava naš život i mi ne možemo živjeti bez njega. Bog je izvorište tvog života. Pogledajte kako je Bog zamislio da funkcioniše ovaj svet. Kako je zamislio da funkcioniše čovjek, vi i ja. Evo zapis o stvaranju čovjeka. Kaže, potom reče Bog da načinimo čovjeka po svojemu obličju. Zapažite množinu. Da načinimo. Oni su stvarali. Da načinimo čovjeka po svojemu obličju, kao što smo mi. Znači, Bog u množini stvara čovjeka, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke i od cele zemlje i od svih životinja što se miču po zemlji. I stvori Bog čovjeka po svojemu obličju, po obličju Božjemu stvori ga, muško i žensko stvori ih. Koja je to sveza koja će povezivati muškarca i ženu? Sebičnost? Ili nešto drugo? Ljubav. I Bog u množini, oni stvaraju čovjeka na svoju sliku, kao što oni žive u zajednici, da muškarac i žena žive u zajednici. I da na takav način odslikavaju odnos koji postoji kod njihovog stvoritelja. I onda ne samo da ih je stvorio da žive u zajednici punoj ljubavi, nego ih blagoslovi i reče im: rađajte se i množite se i napunite zemlju i vladajte njom ili upravljajte njom i budite gospodari od riba morskih i od ptica nebeskih i od svega zverinja što miče po zemlji. Ovdje vidimo da je naš stvoritelj stvorio čovjeka kao gotovi produkt.
Čovjek nije nastajao milionima godina kao što govori evolucija, nego je nastao kao gotovi produkt sa razvijenim srcem, plućima, bubrezima i svim organima u telu. Čovjek ne može da postoji ako se rodi bez nekog organa. Muči se. Nije kompletan. Ne može da živi milionima godina da se to razvije kao što govori evolucija. Čovjek je gotovi produkt sa puno ljubavi napravljen na sliku Božju, tako da bude upravljač ili domaćin čitave ove zemlje. Da ne mora da se bori za opstanak sa drugim stvorenjima. On treba njima da upravlja, da ih čuva i da uživa, kaže ovaj stih, u životu i radu i u prirodi koja je oko njega. I načelo na kojem je zasnovan čitav život u svemiru i stvoren čovjek i priroda oko njega je princip ljubavi. Živjet ćeš u zajednici sa bićem koje je nalik tebi, ali i sa stvorenjima kojima ćeš upravljati oko tebe. A zemlju ćeš raditi i uživati u njoj. Nećeš je izrabljivati. Nećeš otimati od zemlje. Kidati i uzimati da tebi bude dobro. Jer je to princip sebičnosti. Bog nije zamislio svemir da bude sebičan. On je zamislio svemir i prirodu da daje. A kada se daje, onda se i prima. I Bog nam svakodnevno daje šta? Život. Život. Bog nam daje svakoga dana, svakog jutra život. Ali vidite, nije sve to ostalo tako. Pojavio se greh. Jedno drugo, suprotno načelo ili suprotan princip koji je zarazio čitavu prirodu i onemogućio otkrivenje Božje ljubavi. Greh je narušio i srušio Božju ljubav koju je Bog zamislio u prirodi i ustanovio princip sebičnosti. Greh je suprotnost ljubavi. Sebičnost je suprotnost ljubavi. I mi danas živimo, nažalost, u jednom svetu gdje je najvažniji zakon sebičnost. Prvo ja, a onda sve ostalo. Ali to nije princip života. Pogledajte šta kaže Dean Ornish, lekar lifestyle medicine, u svojoj knjizi Ljubav i preživljavanje, gdje koristi jedan evolucionistički jezik i kaže: opstanak ljudske vrste, naš opstanak, zavisi od lekovite moći ljubavi. Od prisnosti i veza. Sve ono što je Bog stvorio kada je stvarao čoveka. Muško i žensko stvori ih da žive u jednoj zajednici. I sada on otkriva posle hiljadama godina da naš opstanak zavisi od lekovite moći ljubavi, prisnosti i veza. Otkrio sam, kaže on, da je možda najmoćnija intervencija za čoveka koji živi u jednom sebičnom svetu isceljujuća moć ljubavi i intimnosti i emotivna i duhovna promjena ili transformacija koja često iz nje proističe. Kaže on, ako se vratimo onome kako smo dizajnirani, moći će da se desi promjena u našim životima. Duhovna, ali i emotivna. Mi danas živimo u svetu gdje su ljudi emotivno nestabilni, rastrojeni, napaćeni. Najveći problem u današnjem zdravstvu predstavlja mentalno zdravlje, koje ako je loše, onda je do 80% temelj svih drugih zdravstvenih problema. Mentalno zdravlje. A mentalno zdravlje je pod uticajem našeg razmišljanja. Gdje nam se uvijek servira, uzima i grabi koliko možeš jedna sebičnost, a on bi želeo da radi po jednom drugom principu. I onda su ljudi nezadovoljni, nesrećni, apatični i tako dalje. I sada on otkriva kako se to može rešiti, kako on kaže ljubavlju. Pogledajte kako je stvoreno ljudsko biće. Ljudsko biće je, tu imate nivoe. Kako je sve to Bog zamislio? Imate
osnovni, bazični nivo, da kažemo jedan hemijski nivo. Da imate atome, ali nisu atomi najmanje čestice, ali recimo atomi koji u jednoj zajednici stvaraju molekule. Atomi u zajednici stvaraju molekule. A molekuli u zajednici stvaraju ćelije. A ćelije kada stvore ili nađu svoju zajednicu, oni stvaraju tkiva. A tkiva kada nađu svoju zajednicu, oni stvaraju organe. A kada organi nađu svoju zajednicu, onda se stvara sistem. A kada se oformi jedan sistem, onda se stvara jedan organizam. I čitav naš organizam funkcioniše zahvaljujući zajednici. A u toj zajednici vlada ljubav. Molekuli se drže zajedno, jer kada se pobune molekuli i šta? Ćelije, šta nastaje? Nastaje strano tkivo, koje se buni, koje je sebično i koje uništava i crpi za sebe, sve dotle dok ne uništi i domaćina i sebe na kraju. Čim se pojavi sebičnost u našem organizmu, čovjek pati i umire. Jesam u pravu? Apsolutno. Vidite kako je Bog zamislio. Zamislite da usta sad počnu da protestuju i kažu mi nećemo da žvaćemo u inat. Štrajkuju. Ko će stradati? Pa želudac će stradati i neće imati šta da radi. A onda će stradati i sve ostalo. Jer neće doći hrana dalje. Oni moraju da žive u zajednici. I oni rade svoj posao. Oni su zato oformljeni i striktno se drže svega toga. Bela krvna zrnca se žrtvuju da bi spasili organizam od sebičnih virusa. I oni daju sebe i virusi ubijaju se, samoubijaju da bi spasili organizam iz ljubavi. Vidite kako je Bog to prekrasno zamislio. I onda imate ćelije koje su ćelije pankreasa, ćelije krvi, ćelije srčanog mišića, nervne ćelije jetre. I sve te ćelije su drugačije, ali svaka ima svoju ulogu i drži se svoje uloge i odrađuje da bi sve to funkcionisalo kao jedan lep i savršeni organizam koji se zove čovjek. Napravljen pažljivo od strane Boga iz ljubavi. I kada su klonirani ljudske ćelije, onda su analizirali zašto ćelija umire kada je izvađena iz ljudskog organizma. Jedno vreme živi i onda umre. Jedno vreme živi i umre. I onda su pokušali da je hrane. I jednu večer u laboratoriji su ostavili hranu pored ćelija koje su bile izolovane. I ono što su ujutru vidjeli, da sve ćelije koje su bile izolovane su krenuli prema hrani, jer su osjetile da je ovdje život. I onda su oni zaključili, kada ćelije u okruženju vide da je hrana blizu, odmah krenu ka njoj jer im je potrebna energija za razvoj. A onda su sutradan se igrali pa su stavili otrov pored toga. I onda kad su došli, vidjeli su kada dođe do otrova, ćelija se povlači jer joj prijeti životna opasnost. I onda su zaključili da su ćelije zapravo digitalne i da organizam funkcioniše na dva načina. Ili ide u rast i razvoj kada je povoljno, ili se povlači u zaštitu kada je nepovoljno oko njega. Organizam koji živi u zajednici, mu definiše da li je u okruženju nešto loše, pa treba da čitav organizam ode u stanju zaštite, ili je nešto dobro, pa ide u stanju razvoja. Kada je stanje razvoja, onda organizam napreduje. Kada je blagostanje u državi, mi napredujemo, rastemo i stvaramo. Kada je država pod opsadom i kada prijeti bombardovanje, mi se povlačimo u skloništa, idemo unazad i nema napretka. Ako nema napretka, nema ni rasta, nema ni razvoja. Ako traje predugo, sistem, organizacija, država će umreti. Ako predugo u ljudskom organizmu bude zaštita i stanje napetosti, organizam neće napredovati. Naše ćelije su digitalne. Kada prime signal koji znači rast, razvoj, oni idu prema tome jer žele da se razvijaju. Jer smatraju da je to povoljno okruženje.
i da tu treba da idu. Ali ako signal ne znači razvoj, oni beže unazad da bi se zaštitile. I tako dolazimo da ono što najviše hrani razvoj ljudskog bića je ljubav. Kada ljudsko biće u okruženju ima ljubav, ćelije će to prepoznati. I u tom jednom blagoslovenom stanju oni će se razvijati, bujati i neće biti mesta za sebičnost. Napredovat će se. Ali ako stalno imaju neki strah, oni uvijek ulaze u neko stanje zaštite. Nema napretka, nema rasta i tako dalje. Kako je Bog zamislio taj ljudski organizam? Fantastično. Ako vičete na ženu, na decu, oni će uvijek biti u stanju napetosti i straha i neće se razvijati. Ako u porodici imate ljubav, davanje u korist drugoga, niste vi najvažniji, onda imate prosperitet, rast i razvoj. Razumevanje. Zaključak je da se ćelije tela kreću između razvoja i zaštite, u zavisnosti od percepcije na okolinu. Pošto su ljudske ćelije u zajednici, tu uticaj ima percepcija ljudskog mozga. Kako naš percipira stvarnost oko njega, tako će organizam funkcionisati. Ako mozak ima otrovne misli o kojima smo jučer pričali, koje nisu orezane, on će čitav organizam zaraziti otrovom i vodit će ga loše. Ako su misle dobre i pozitivne, onda će ga voditi dobro. I zato apostol Pavle, što je god kaže, što je god istinito, prečisto, preljubazno, dobro, to neka se misli među vama. To će biti prostor gdje će se vaš organizam razvijati dobro. I zato dok vi razmišljate, vi time ćelijama dajete informacije o okolini gdje živite. I tako neko kada vidi recimo kišu i grmljavinu, on ide u stanje zaštite jer njegov mozak kaže beži jer može da te udali grom, ali imate isto tako ljude koji vide kišu i skinu cipele, izađu i šljapkaju po kiši i kažu super, to je prilika da se poigramo i njihovo telo nije u stanju zaštite jer nisu dali takvu percepciju, nego u stanju razvoja. I tako gledate na YouTube-u kada napadne veliki sneg, a oni Rusi se poskidaju i kroz prozor se bace u sneg. A vi šta kažete? Katastrofa. Pa čekaj, i njihov organizam i vaš organizam je isti, ali njegova percepcija mozga i vaša je drugačija. Jel' tako? I onaj tamo iščupa jednu u vodi, u ledu, probije i baci se unutra. I vi kada vidite gotov je. I on prepliva malo tamo ispod leda, izađe napolje i sad hidroterapiju ima dobru, ali se dobro mentalno pripremio za to i odradio je posao. I to vam je ova priča. I zato Dean Ornish kaže ovako: mi smo osjećajna stvorenja. Priroda nam je takva. Mi smo društvena stvorenja. Mi moramo da živimo u zajednici. Pojedinci i društva, čak i kulture koji su proteklih nekoliko hiljada godina naučile da brinu za druge, da vole i da neguju odnose, imaju veću verovatnost opstanka. A ljudi koji nisu naučili da brinu jedni za druge, ne uspevaju da prežive. Ideja da se troši vreme na brigu o drugima, uspostavljanje zajednice u našoj kulturi sve više slabi. Sebičnost je važnija. I onda on kaže, zanemarivanje te zamisli ugrožava opstanak ljudske vrste. I ono što se čini najnevažnijim, kao što je ljubav, bliskost i smisao, zapravo je najmoćnije, kaže on. Istinska epidemija u našoj kulturi nije samo bolest telesnog srca, već i poremećaj koji nazivam bolešću emocionalnog i duhovnog srca. Odnosno, duboki osjećaj usamljenosti. A čovjek je stvoren da živi u zajednici. Kaže on, a danas je duboki osjećaj usamljenosti, izolovanosti, otuđenja i depresije, koji u našoj kulturi sve više napreduju. Zašto? Jer su se slomile društvene strukture koje su nam nekada pružale osjećaj povezanosti i zajedništva, kad su pod jednim krovom živjeli 3 ili 4 generacije. Kaže on, to je bilo bolje. I kaže on, smatram da je to uzrok bolesti, cinizma i nasilja u našem društvu. Nedostatak zajednice, nedostatak ljubavi, nedostatak davanja za drugog. I on sad vidi, to je problem
da bi ljudi bili ljudima, da bi opstali. I onda istraživanja u ljubavi su pravljena od 1979. do 1994. 8 velikih istraživanja. Da li je ljubav zaista tako značajna? Da li ljubav ima lekovita svojstva? I radili su istraživanje na raznim zajednicama, od Amerike, Finske, Švedske, Portugala, različite kulture. Čak su gledali koliko se dodiruju kada sede zajedno i tako dalje. Evo sedite s nekim, sa ručkom, sa vašom ćerkom ili sinom ili unukom. Koliko često se dodirnete za sat vremena? Zaboravljate to? Nikako, ništa. A vidite, to sve pokazuje neke stvari. Rizik prevremene smrti, došli su do zaključka. Rizik od prevremene smrti, od svih uzroka, bez obzira šta je, bio je 2 do 5 puta veći kod onih koji nisu imali zajednicu. U društvu gdje nema zajednice, gdje nema ljubavi, ljudi do 5 puta više umiru od svih uzroka nego tamo gdje imate zajednice sa puno ljubavi. A ima na svetu kulture koje se dodiruju, vole, izražavaju ljubav i žive u zajednicama. I čak su oni gledali od kojih bolesti sve može da se sačuva. Evo jedno istraživanje na jednom univerzitetu. Pratili su 14.000 ljudi, muškaraca i žena koji su imali operaciju na srcu. Napravili su operaciju na srcu, došli su kući, niko ih nije čekao kući. Nisu imali nikoga da im da čašu vode ili skuva jednu čorbicu. 50%, znači 7.000 ljudi je umrlo posle 5 godina, u roku od 5 godina posle operacije, jer nisu imali bračnog druga. Švedska studija isto je tako pratila 17.000 ljudi, muškaraca i žena tokom 6 godina. Otkrili su da oni koji su bili najizolovaniji do 4 puta su imali veći rizik od prerane smrti. Zaključak, gdje nema ljubavi, a osnovani smo tako da naš čitav organizam živi u zajednici, gdje nema ljubavi, gdje nema podrške, gdje nema bračnog druga, gdje nema zajednice, gdje nema prijatelja nikakvog, rodbine, ljudi do 5 puta više umiru od drugih. Zašto danas mi govorimo da to nije važno? Zašto danas mislimo da je ljubav tamo za neku decu, za neki pubertet i za one koji se venčavaju i mi kažemo, a nije to za nas starije? Zato što smo možda tako naučeni. Ovo je jedan evolucioni biolog Richard Dawkins koji je napisao knjigu koja se zove Sebičan gen, koji je pokušao da nas stavi do znanja da je naša priroda duboko u nama sebična. I da čak i kada radimo nešto za drugoga, kada dajemo nekome nešto, bezuslovno, mi to ne radimo zato što želimo njemu dobro, nego zato što smo sebični, kaže on. Ali to se ne vidi, nego su naši geni, kaže on, sebični. A sada kada smo vidjeli kako je napravljeno ljudsko telo, da li je Richard Dawkins u pravu? Jesmo li mi sebična bića? Ili smo bića napravljena? Da li smo mi društveni darvinisti, kako on kaže, da treba da gazimo jedan preko drugog i najjači ostaju, bez obzira, ili je Bog zamislio da u prirodi sve se daje u korist drugoga? Kako naštaju kiše? Okeani daju nešto, formiraju se oblaci i onda nastaje kiša. Šta daje drveće čoveku? Šta čovjek daje drveću da bi raslo? Jer to zajednica. Uvek se daje u korist nekog drugog. I tako imate masu primjera. Mi nismo društveni darvinisti. To je prevara, jer čovjek ne može da živi bez ljubavi. Može li čovjek da živi bez ljubavi? Može, ali iznutra pati i vrišti. Pati i vrišti jer ga niko ne voli. Zašto čeznemo da budemo voljeni? Ili drugim rečima, kako se osjećate kada znate da vas neko voli? Vi stariji, kada znate da imate nekoga koji vas voli, kako se osjećate? Moj otac bi rekao sigurno. Moj otac se osjeća sigurno jer zna da ga njegovi sinovi vole. Sigurnost. Ta sigurnost njemu daje život. Drži ga. Kad god mu nešto treba, on me pozove i ja dođem da mu pomognem.
On mene voli, ja volim njega. Mi živimo u jednoj zajednici. On je dao deo sebe u mene. Žrtvovao se da bi ja bio danas ono što ja jesam. Ja se žrtvujem da njemu bude dobro, koliko mogu. Žrtvujem se za moju decu, da bi njima bilo dobro. To je zajednica ljubavi. Ja mogu da kažem, ma neću da brinem o njima. Šta me briga, nisu moja deca. Princip sebičnosti. A ne može dugo da traje. To će me upropastiti do kraja. Plakaću, jer nisam uradio više. Jer nešto iznutra mi govori da treba. Odakle potiče ta ljubav za kojom čeznemo? Hajde, dragi moji, jer vam ovo teška tema. Od Boga. Tako je, u nama je to sve. Kada Biblija govori o Bogu, u 1. Jovanovoj u 4. poglavlju 8. stihu kaže Bog je ljubav. I Bog stvara bića na svoju sliku. Ako je Bog ljubav, onda bi i čovjek trebalo da bude dizajniran tako da bude biće koje će živjeti po ljubavi. I Sveto pismo govori da je bolje davati nego uzimati. I to je princip života, kaže se u Svetom pismu. Dajte i daće vam se. Ne uzimajte i otimajte, nego daj i ne brini se. Zašto? Neko drugi je preveo ovaj stih ovako. Dajte svoj život i dobit ćete ga nazad. Ali ne samo da ćete ga dobiti nazad. Dobit ćete nazad, ali sa blagoslovom. U Svetom pismu Bog kaže, okušajte me, isprobajte me. Kako? Dajte i daće vam se. On kaže, dajte i ne bojte se, vratit će vam se. I to ne da će vam se vratiti, nego će biti obilno blagosloveno. I oni koji su to prepoznali, daju, jer na neki način dobijaju mnogo više od onoga što su dali. Zato što Sveto pismo ovaj princip davanja smatra za osnov života. Ljubav koja podrazumeva davanje, jer ne može da postoji bez davanja, je osnov ljudskog života. Kada dajemo u korist drugoga, postoji neki zakon Božjeg univerzuma da će nam se na neki način srazmjerno dobro vratiti. Davanje, a ne primanje je tajna života, tajna srećnog života, tajna uspješnih odnosa, tajna dobre zajednice, tajna uspješnog poslovanja je u davanju. Danas se kaže firme koje daju u korist svoje zajednice gdje žive će opstati u budućnosti. To se zove društveno odgovorno poslovanje. Društveno odgovorno, ta reč. Ja zarađujem, ali nisam glup i nisam slep na ono gdje radim. Znači, vaše firme koje su došle ovdje da rade, treba da društveno odgovorno posluju. Da rade, da zarađuju, ali da deo zarade daju u korist zajednice gdje žive. I to je proučavanje budućeg poslovanja. Nijedna firma u budućnosti neće opstati ako tako ne bude poslovala. I velike korporacije na svjetskom nivou to rade. Za jedne prodane patike Nike u zemljama razvijenog sveta poklanjaju jedne patike u zemljama trećeg sveta. Kupiš jedne u Srbiji ili u Njemačkoj, jedne se poklone tamo u Bangladešu. Adidas vadi mreže iz okeana i ugrađuje ih u svoje patike jer se brine za ekološku katastrofu koja se dešava tamo negdje. Velike korporacije to prepoznaju. Medicinska praksa je osnovana na principu davanja. Svi mi želimo da odemo tamo da nas pogledaju, da s nama razgovaraju, da se ponašaju prema nama kao prema čoveku. Hoćemo da nam nešto daju. To je tajna. Davanje, ne primanje, ne sebičnost, nego davanje. Bog je organizovao univerzum na takav način da su život, zdravlje i sreća ugrađeni u nesebičnost, a da je smrt, bolest i tuga ugrađena u sebičnost. Bog kao izvor ljubavi je izvor zdravlja, života i sreće. Greh je izvor bolesti, tuge i smrti. Greh je sebičnost. Uzimam samo za sebe. Ludwig Feuerbach je rekao da je prvi i najveći zakon na ovom svetu mora biti ljubav prema čoveku. Prvi i najveći zakon je ljubav prema čoveku. Nije bio hrišćanin, bio je filozof i antropolog, ateista i ovako izjavio: Homo hominid deus est. I kaže on, u ovome je najviša praktična maksima. Šta to znači? Čovjek je čovjeku kao Bog.
To je ta ljubav prema čoveku. Mi treba jedni prema drugima da se ponašamo onako kako se Bog ponaša prema nama. Kako se Bog ponaša prema nama? Sa puno pažnje, ljubavi i poštovanja. I kaže on, kada se to pojavi, to će biti zaokret u istoriji čitavog čovečanstva. Nastaće jedna nova era. I nova era je nastala. Danas je 2019. zapravo 18. godina nove ere. Svi ste išli u osnovnu školu. Imate pre nove ere i posle nove ere. Zašto se era deli na staru i novu? Šta je bio prelomni trenutak u istoriji ljudskog roda? Pa dolazak Isusa Hrista. Pokazala se ljubav prema čoveku. Bog je postao slina svojega da umre za nas. Pogledajte šta kaže Sveto pismo Jovan 3.16. Jer Bog tako je voleo svet. Znate kako ga je voleo? Da je sina svog jedinorodnog dao, da ni jedan koji ga veruje ne pogine. Ne moraš da misliš na Sina Božjeg, ali on misli na tebe. I on ne želi da ti umreš. A sebičnost čini da čovjek umire. A Bog želi da živiš. Bog želi ne da živiš, nego večno da živiš. Zato daje svog sina jedinorodnoga, jer voli svet. Bog ga osniva na principima ljubavi, preuzima ga sebičnost, čovjek pati zbog toga i Bog odlučuje da vrati svet i da pokaže ljubav i da kaže volim te, daću ti sina jer želim ne da životariš, nego večno da živiš i ne da gineš. Ljudi ginu kad ne misle. I daje svog sina na dar koji umire na krstu. I tu dolazimo do drugog principa. Prvi je princip zavisnosti. Mi smo zavisni na Boga. Mi ne možemo da živimo bez njega. A drugi princip je princip dara. Bog nam daje dar. Prvo nam daje život, to je dar. Drugi dar je ljubav. Treći dar je istina ili spoznaja. Krst. Šta se desilo na krstu? To je zaokret u istoriji čovečanstva. To je prelomni trenutak za jednu novu eru. Krst nam govori da sve proizilazi od darodavca. Sve što imamo je dar. I sve zavisi od onoga koji nam daje taj dar. Svemir funkcioniše po principu dara. I to trajno, ne delimično. I to je veoma važno da bi razumeli šta je Isus uradio. Neko kaže, ok, Isus je spasitelj. A neko kaže, šta ja imam od toga što je Isus spasitelj? Šta će meni to dati? A ja mu kažem, ništa. Ali može biti, a ne mora. To isto kao kad bi ja sad došao iz Beograda i doneo vam poklon, dar. I sad vi ne poznajete mene, ja ne poznajem vas. I ja vam dajem dar. I vi kažete, pa ne treba mi taj dar. I taj dar nema nikakvu vrednost za vas. Bog je dao dar svog sina na krstu. Vama. I vi ćete reći, ne treba mi taj dar. Taj dar nema nikakvu svrhu za vas. Ali ako uzmete taj dar, onda on dobija na značaju i na vrednosti. Jer dar ima svoju vrednost samo ako ga uzmeš. Ako ga ne uzmeš, za tebe on nema nikakvu vrednost. A taj dar se daje iz ljubavi. Šta nam krst govori? Krst govori da te Bog kao otac voli. I da je spreman da sa tobom podeli najdraže i najbolje što ima, a to je svoj sin. I da ti ga da bezinteresno, bez toga da si ti nešto zaslužio. Krst nam govori da je Bog mislio na tebe pre nego što si ti pomislio na njega. Ti tumaraš ovim svetom, ne misliš na njega. Ne zanima te to. Gledaš neki svoj interes, neki svoj posao radiš. Ali on misli na tebe. Mislio je na tebe pre 2000 godina kada je nastala nova era. Čekate da zastaneš, da počneš da promišljaš i onda ćeš vidjeti koliko ta ljubav Božja te održavala u životu do ovog momenta. Njegova namera, kaže krst, za tvoj život datira pre nego što se ti rodio. On zna kako će tvoj život izgledati. On zna kako ćeš završiti. On zna šta sada radiš. On poznaje tvoj život. I on ti kaže na krstu da te je planirao pre nego što si ti postao. I nije pitao tebe da li ćeš postati. Nekada roditelji dobiju decu, a nisu ih želeli. I onda kažu svojoj deci, mi te nismo
želeli. Ali te Bog želeo. Bog te želeo. Možda te roditelji nisu želeli. Možda si došao u neko nezgodno vrijeme. Ali Bog te poznaje. Bog te planirao. Baš tada, u to vrijeme. To znači da imaš svrhu života. A tvoja svrha se uklapa u jednu mnogo veću, kosmičku, nebesku svrhu. Koju je Bog odredio pre postanja ovoga sveta. Za čitavu večnost. Jer je bio On koji ima život u sebi i u jednom trenutku je odlučio da će stvoriti. I to stvorenje se uklapa u jednu ogromnu njegovu sliku. I tamo treba da nađeš svoju svrhu. Tamo treba da nađeš svoj smisao. Svoj identitet. I svrhu u zajednici sa Isusom Hristom. Možeš prepoznati smisao, svrhu i identitet u zajednici sa Hristom. Krst govori da je Bog održavalac života. Život je dar. Krst govori da je Bog izvor ljubavi. Ljubav je dar koji si dobio. Krst kaže da je Bog izvor spoznaje, saznanja, istine. Spoznaja je dar koji ti Bog daje. Ljubav se dobija iz odnosa. Život se dobija iz odnosa. Spoznaja se dobija iz odnosa. Ako hoćeš da imaš ljubavi, ako hoćeš da imaš života, ako hoćeš da saznaš neke stvari, moraš da budeš u odnosu. Kaže Biblija, sa Bogom, sa Isusom Hristom. 3 najvažnije stvari u ovom svemiru koje imamo, život, ljubav i spoznaja, zavise od Boga stvoritelja. I zato Isus dolazi i kaže, poznaćete mene i imat ćete život večni. Jer ja sam put, istina i život. Sve je vezano nekako za njega. I on je izvor ljubavi, izvor života i izvor spoznaje. Bog je darodavac. Ljubav je dar, život je dar, spoznaja je dar. Život ne možeš kupiti, ali ga možeš izgubiti. I da bi život postojao, on se mora održavati. Krst govori da tvoj život nije nešto automatsko. Život postoji po principu dara. Bog je taj koji nam daje dar života. I on je taj koji nas želi nazad. Ljubav se ne dobija na kolenima. Potrebno je da nam neko da. Neko klekne na kolene i kaže, voli me, molim te. Mora da ti da ljubav. Ne možeš ga naterati da ti da. A kad ti da, ti primaš ili odbacuješ. Ellen White, kao jedan od najboljih duhovnih pisaca, autor koji je najbolje opisala Hristov život. Ne postoji bolja knjiga o Hristovom životu od čežnje vekova na ovom svetu. Ako nemate, uzmite tu knjigu da vidite kakav je život Isusa Hrista bio zaista. U jednom trenutku kaže, jedino onaj u kome teče ljubav kao sok u drvetu ili krv u telu može da leči ranjenu dušu. Ako si slomljeni, ranjen. Ako tvoja duša plače. Ako nemaš nikoga ko bi ti prinio čašu vode kada ti je teško. Ako nemaš najbližih da te pomiluju, da te pohvale, da te ohrabre. Isus Hristos je tu, koji te poznaje, koji zna tvoju patnju, koji poznaje tvoje prilike, koji zna tvoje boli. On želi da te zagrli, želi da te ohrabri. Ako nemaš nikoga, obrati se njemu. Jer u njegovom telu ljubav teče kao sok u drvetu. I on može jedini, istinski, da zaleči tvoju dušu sa puno ljubavi, pažnje. I on će to uraditi. Samo treba da naučiš da otvoriš svoje srce i da mu kažeš ono što te boli. Onako otvoreno, kaži mu, Gospode moj, ja se mučim, nemam nikoga, sam sam, bojim se. Treba neko da mi da ljubav. Ljubav koju ćeš primiti od Boga će te izlečiti. Postoje čak i ljudi koji mogu da ti priđu, da ti pomognu. Jer hrišćane Bog uči na ovakav način. Ako je Bog ovako pokazao ljubav k nama, i mi smo dužni da ljubimo jedan drugoga, jer je ljubav osnovni zakon egzistencije ljudskog života. Hoću da vam za kraj ispričam jedan događaj u jednom čoveku koji se zvao Jovan.
koji je osjetio dodir ljubavi. Jovan se oženio, ali znate kako je to. Neke poslove nije uradio iz prošlosti, a taj jedan posao je bio, nije školu završio, fakultet. I onda kada se oženio, žena ga je ohrabrila da bi trebalo da se vrati na fakultet i da završi te svoje studije, ne bi li mu u životu bilo lakše sa njegovom diplomom. I on se vratio na fakultet. Jedan od predmeta koji nije položio bila je književnost. Došao je tog dana na čas i tada je tema u književnosti bila ljubav. Profesor je pričao o ljubavi, čitali su o ljubavi, razgovarali, recitovali, ali je profesor hteo nešto više, hteo je i da osjete šta je to ljubav. I onda je dao jedan zadatak. Rekao je da svako od njih bi trebalo da, kada ode kući, da napravi jedan eksperiment. Da ode nekom posebnom, koga ima u porodici, i da mu kaže da ga voli. Ali to treba da bude osoba kome to dugo nije rekao. Izaberite, kaže, jednu osobu kome to davno niste rekli, priđite mu i kažite mu volim te. I sada Jovana je to strašno pogodilo. Zato što Jovan je bio u svađi sa svojim ocem. 5 godina ranije na nekoj proslavi otac i Jovan su se žestoko posvađali. Pale su teške reči i nije bilo nikakvog napretka u njihovoj zajednici i pomirenju. 5 godina je to Jovana mučilo. Jovan se vraćao kući i nije mogao da prihvati da li je to sad prilika da ja odem kod svog oca i da mu kažem zašto sam otišao na ovaj čas, nisam trebao ženu da poslušam, ne treba mi škola i tako dalje. I rojile su se misli u njegovoj glavi. Došao je kući, žena je vidjela da nešto nije u redu, zagrlila ga i kad ga je zagrlila on je zaplakao i onda je sve ispričao i tražio je savjet od nje i rekao je da li sad ja treba, griža me savez, ne mogu s tim da se izborim. Možda bi trebalo, a nisam spreman. Kako će otac da odreaguje? A šta ako me istera? A šta ako se opet posvađamo? I žena ga je dobro saslušala i bila je mudra i rekla mu, mislim da bi trebalo to da uradiš. I savjetuje da već večeras nazoveš oca i da mu zakažeš za sutra sastanak. I on je hteo, nije hteo i onda je smogao nekako snage, nazvao je telefonom, otac se javio prvi i onda je rekao Jovan, ja sam, hteo bi s tobom da popričam, a otac je onako drsko odgovorio, šta hoćeš od mene? A neko kaže, neću ništa, samo da te vidim, hteo bi nešto da ti kažem. Možeš li naći nekog vremena sutra da se vidimo? I otac je pristao i rekao mu, i kad završim poslovi u 4 sata dođi, nemoj da kasniš, u 4 sata pa da završimo. I onda je ta noć bila teška za Jovana. Znate, to su teške stvari. I Jovan čitav život je prošao preko njegove glave i sve te reči, sve je to on pretumbao. Loše je spavao, sutra je došao dan, nije mogao da sačeka ta 4 sata. Bojao se ishoda, dovezao se, molio se dok je dolazio. I onda samo je želeo da otac izađe na vrata, da mu priđe i da mu kaže na uvo, oče, volim ti, to je sve. I zaista se tako desilo, otac je otvorio, Jovan je prišao, naslonio se na njemu na uvo i rekao, oče, došao sam samo da ti kažem da te volim i to je sve. Kada je on to izrekao, on je krenuo da ode od oca, otac ga je zgrabio i nije ga pustio. I onda mu je otac rekao sljedeću rečenicu, sine, sa treperevim glasom, i ja tebe volim. Samo nisam znao kako sve ovo vreme da ti to kažem. Otac i sin. Ovo nije majka i ćerka, ovo je otac i sin. Očevi, vaša deca čekaju da im to kažete. I ja tebe volim, samo nisam znao kako to da ti kažem. I to je bio trenutak koji je potpuno oslobodio 5 godina patnje. Otac je posle 2 dana doživeo moždani udar. Završio u bolnici. Sin je otišao na studije dalje i onda je na času ispričao šta se desilo. I rekao je, kada sam to izrekao, kada me je otac zagrlio, kaže, doživio sam jedno emotivno isceljenje. Kaže, kao da je neki kamen sa moje duše pao. Sve je prestalo. I onda je rekao, ja ne znam da li će moj otac ikada da se probudi iz te kome u koju je zapao. Ali čak i da se ne probudi,
ja sam siguran da smo se izmirili i moje srce je na mestu. Zamislite koliko ljudi danas čezne za time. Možda vi čeznete za time. I nemojte čekati da nekog nema i da vas to grize i grize i grize. Sada je trenutak kada treba to da uradite. Ako imate nekog kome davno niste rekli da ga volite, testirajte ovo. Izustite tu rečenicu. Nije to samo za mlade ljude. To je zbog života. To je za isceljenje. Tako se život preživi. Ako se budete srdili, onda će biti do smrti. Od toga nema ništa. I zato ja vas pozivam, uradite to. Ako želite, uradite to danas. Dođite sutra pa možemo zajedno pričati o tome. Šta se desilo? Apostol Pavle kaže ovako. Dragi moj prijatelju, ako jezike čovečije i anđeoski govoriš, a nemaš ljubavi, onda si kao zvono koje zvoni ili praporac koji zveči i ništa ti to ne vredi što si načitan i što znaš jezike. Ako znaš i proroštvo i znaš sve tajne, imaš sva znanja ovoga sveta i svu veru tako da možeš i brda ovdje oko Kavadaraca da pomeraš, a nemaš ljubavi, ništa si. Ako razdaš, kaže, ako daješ, čak i svoje imanje da daš, i ako daš čak i svoje telo da se spali, a ne uradiš to iz ljubavi, kaže on, ništa to ne vredi. I onda on kaže, ljubav, prava ljubav, ona dugo trpi. Prava ljubav ne zavidi. Prava ljubav se ne uzdiže, ne nadima se, ne čini što nije dobro, ne traži svoje, ne gnjevi se, ne misli zlo drugome, ne raduje se kada neko strada ili kada trpi nepravdu. Raduje se istini, sve snosi, svemu veruje, svemu se nada i sve trpi, podnosi. Takva ljubav, kaže Pavle, nikad ne prestaje. Proroštvo, to će prestati. Jezici umuknuće. Razuma će nestati, ali takve ljubavi neće prestati. I zato, dragi moji, ljubav je univerzalni zakon, princip na kome je utemeljen naš život. Neka nas Bog blagoslovi, da naučimo to i da živimo u ljubavi. Hajde da ustanemo i da se pomolimo Bogu. Dragi naš nebeski Oče, hvala Ti što Tvoja ljubav je nepresušna. Hvala Ti što je Tvoja ljubav ona koja dugo trpi, koja podnosi i koja čeka. Čeka dok mi ljudi, hodajući svojim putevima, radeći neke svoje poslove, u nekim svojim zamislima, lutamo ovim svetom tražeći sreću, zadovoljstvo i ljubav. Gospode, hvala Ti što smo večeras mogli naučiti da jedino ispunjenje ljudskog života je u zajednici sa Tobom. Pomozi nam danas da razmišljamo o ovome, da donesemo odluku da nećemo tumarati ovim svetom sami, nego ćemo se vratiti kod Tebe, gdje nas čekaš sa raširenim rukama, gdje želiš da nas ohrabriš, podigneš, pomiluješ i daš nam da u ovim trenucima osjetimo šta je pravi život iz Tvoje ljubavi. Blagoslovi svakoga koji danas ima problem, blagoslovi svakoga koji čezne da bude voljen, blagoslovi onoga koji ima problem u porodici, svađu, nevolju, koji ne zna kako iz svega toga izađe, kad bude hrabar da podigne glavu, pomozi mu da izusti da voli, da se oslobodi tereta i da počne da živi u zajednici sa Tobom. Hvala Ti, Gospode, što nas uči životu i što nam daješ snagu da preživimo ovaj život zajedno sa Tobom. Amin.